So guys, room at night hapon. Mga ano siya diri guys, mga restaurants. Yes, restaurants. Oh, for restaurants. Oh, ibu kayo diri pag hinaani na nga oras. Okay. Ting panihapon na guys. Likod na yung jerbot para hindi ako maigo. Oh, ano siya guys. Restaurants anywhere. So much restaurants. So much. Bibo ni Jude Rigby. Pag inaay na nga oras guys, kating panihapon na guys. Og look at that guys, ay mga baligya diri nga mga bags. Nga. Because of burnt on the they put on the street. Yes. Ang pa mga fake guys nga mga LV, mga Gucci, mga Fendi. Maligya gapon sila diri guys. Ang apin akong ingon sa naman pandakpon man daw masakpan sila mo na bisagahan na lang sila mo pwesto. Oh. So mga to guys. Nalingaw ko bye-bye mga chuchu. Ang manapod so guys, dari good ang mga sentro sa mga brandeds. Mana siya guys. Yes. Pangasaba nila. Kana guys, ansan na. Apad yun. Nadiri yung tanan guys. Room at night. Hilong ka dari. Pangunin siya sentro guys ha. Tourist spots. Pero kung mga landmarks ni siya, daghang kay tao. And then street man good ni. Yeah. Look, that is in the photo of the Bulgari Hotel. Yeah. May Bulgari Hotel diri guys. Grabe ang Bulgari Hotel. Wala ba ka? Humot po kay Bulgari. Humot po kay Bulgari nga pahumot guys. Na Calcedonia. So na siya ang room at night. Yeah. The room. Italy at night. Walking with Gerber. Walking with Gerber guys. Yes guys. Summer to guys. Bye-bye mama chup-chup. So guys, patanang humandari ha. Salvatore Ferragamo. Ferragamo guys. Ferragamo. Celine. Grabe naman yung diri guys. Uy. Naagida imi nagbuyo sa pinaka-sentro sa room. Puro na siya mga branded. Mga brands. Sa mga mamahalon. Diri guys na Paul and Shark. Di lang nako kaila kaayo ning uban diri guys. Pero guys, Bottega. Nay Bottega. Bottega. Cucinelle. Yes. Tagure. Diba? Yes. Napagidri Alberta, Ferretti, Rolex. Tiffany guys, Tiffany. So, Michael Kors na po diri. Na guys, Michael Kors, Michael Kors. Omega. Nanadiri tanan. Samoratsu guys, grabe. Muamwach. Napag-tube guys, manapod to, manguli na mi. Okay. So, guys, look at that guys, Dior. Gucci. Prada. Diba guys, diri tanan. Gucci, klaro kayo.
every night we slept so close to Turkey, Prague. Yeah, Bulgari. Ana diriyo. Oh. Damani. Damyani di ay. Ah, Turkey. Cartier. Oh. Oh, Cartier. Di ba guys? Nanadiritan na ni andito sa among balay. Among ipuyan. Ipuyan among apartment is kuan. Fendi na pa diri guys. So, Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton and Saint Laurent. Nanalagay diri Giorgio Armani. Sa mga to guys, bye guys. O diba? Oh, Chanel guys. Diba? I told ya, naadiritan sa sentro sa room yun ay ang among gipoy room at night. So doon na mi guys sa kuan. Balik mi sa Spanish Steps. Oh, Spanish. Ay, Hublot guys. Hublot. No, we have to make one. You will buy an ice cream? No. Hublot. Montclair. Grabe. Oo. Balik mi sa Spanish Steps guys at night. Wow! Ano yung mga horses? Horses. Ngit-ngit lang, di maklaro. Horses. Oh, ilang polisay or polisiya. Oh, back to Spanish Steps at night. Ano, Spanish Steps at night, guys. Pero hindi akong kay tao. So much people. Okay, so maarat sa guys. So, si Gerbot. Oh, mga Spanish Steps. At night. Ano to guys, wala mo machucho.